I need to give you a warning, ladies, nga kailangan mo magbantay-bantay. Kailangan mo mag-careful, maghinay-hinay, o balhin, or sud, o bagong relihiyon. Kay sama nako, ako po nagdako ko, gibunyagan ko, nga katoliko ko. Pero karon, right at this very moment nga nagtabi ko karon, I no longer believe in Catholicism. I no longer practice Catholicism. So dili na nako matawag akong kaugalingon nga Katoliko ko because I no longer believe in my religion. Wala nako nito sa akong relihiyon. But there's a very big but. I have mas strong akong believe ni Jesus karon og ni God. Because for me, when I pray, I have Jesus and I have the Almighty God. Because para nako, God, Almighty God, is the creator of all.